Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpui tarik unok pra arjar khat pra kala penmi da ka hukum ban penhiar khat no yaus em ka hima langrin upa em nangtei sings em hadien bala bishar bat tokit benia bin pa bin halor ki babon ki jingkno baudon khti haka ba penon kam bakla ya ka bor ka ikhtiar katkum ka sanat bala penkup bor hau haka jaka jong u pa em nangtei sings em yong ka Autonomous District Council kala thung bujili pat da upa em Baldwis Stars em yong kumu acting em uban beteng ban pej bat ban penya sipor ya ka sensyar ka khadar hapo ka hima langrin tat hadu ban na penbena da kumui pat kat ba ka hima kampat la ban yo yus em uba pura u acting em ka hima langrin upa em Baldwis Stars em yong ha ka jinge kran bat kinong pathai khubor ha ka sautarik mentau bunai kala lengkot arjar khat khandai ha Shillong Press Club ulai thu ba ka jing penhiar khat ka Autonomous District Council yau pa em nongtei sings em yong kadai halor ki khatwai tili gi jingkno percaya u ba udon khti ban penon kam bakla ya ka bor ka ikhtiar bat udon khti ru hagi babon ki kam gi balong persya ya ka riti ge dustur jong ki khon ki hajar jong ka himalangrin Kong kiri ti dustur na tu undai thai hadu uta haka hima jong ni ya ka khndo jo ka hima umla bandi umla ban aisno bah yono ru lani panyasam penuh tin re haka jurong sim jong news im malah sak suspend la pernah jumut baik tang ban yo ban perlong riketi baik sien jong ya kini kendo haka tu tarik kembali perslow menhe haka tu akau tarik bunai September 6 arhajar kanwei dah kabau la yalam pakala yiti kun dihajar ba to nang ban la ban ra ini development po kay hima ba ngin perlong no ini kena kejaka kajen property jong kayim ke jong u bat ke hima kamu imperlalong no ada kataka ko owner apa dan jong ke hima bat ke yim jong u nga kumui uru nampak ketahuan ngalai nalai le percaya kata le uno penlong yang kini kerobat dah kaba uang batongin penyang ke majority ba lada la ke majority ba ya baik ban penlong kendau lang no apa dan gembut kalong ketaka ko owner hapadan jong kayim jong u pe jong kayima tin perlong kumta batlada la kamujurti ba yalam manga ban penne kum buka julong maka de kendong jong kayima ti nim sepenne kumta tindala penong yang kata ka meeting dala khot ban pri kamujurti ndri snubok baka mariam lepam syak mas rakti ban pri kamujurti yang man ia kepan penlong nak ketilang jong kayim jong u jong kayima tit pertat mari tit pertat bom slap di bawah berpat putra ke jong hadim cipang ndal arang kepenan upat biang banwan banyasan ya kataka raja ba ngri pa pun para ibra le uno urung setisnong spitau dabaw ni pesosu bakal ikun diajar wong ba sanya kata dobar banyo jaga roy kapah ko kahima banyo bangan aja kaya ki hanta ti don kiba don ikut dihajar di pasan kata ka rai dobar ka ba ukur pat mu daga disutu ban sayo don ikut dihajar di ba kila susah wat kata dobar ki semlet nama ba kani kam hadir yang ngalak fakir seperti kadang penting ngepok kita kepada signature kata kot keba ya perlu nak tilang ru kidan ketuk ini di belah bidro di wong pa siem las pasan ni nyiptek kumpata te kadai halo kata kadau ba kikun hajar jo kahima nama ko kahima ka jongi ka compare na dewe kahima yau siem nilajit da kita ki
adot nil ni kita klik senang di belakang kelas 6 jenis. Jadi hima kemuka jisensa demokrasi kemudian cip tadi pada undai baca tadi elektor. Jadi kalau katakan orang berikut dia dipersia dia ke jisensa kadang nama balik nama ba upen kelang nang keti simet dia ke kendor hima.